Nice one. Big ups to you and the whole team for its idea in your school is definitely amazing. Before I let you go, Vet, Tira ubumkhothe mali ngoba Vet uthukile ngale quotation le yaka Babes. Indaba ngimkhothe amount elingana uBabes mkhulu so abantu abaningi abajwayele ubhuku uBabes bayazi uBabes hayi ukuthi uyabiza uyile price emfanele ngoba every time uyakhula yaba nje manje sesibuya nako Black Panther manje so uyanyuka and the two igama lithi Gqom phela masuthi kahle uli empress uBabes khapha kuyena so whoever one idea Gqom funeka mase sifika kwiQueen afika bawe down kwiQueen ubona ngathi uyamhlonipha because igama lithi Gqom li empress uBabes Wodumo so whoever one idea yalo adoesn't mess with ubani mase befika kuBabes fanele bakhombise inhlonipho futhi bamthathe as uyena uBabes ngequality yakhe uyabiza uBabes kodwa ngendlela eright so kwakuyimali kwaku $500,000 nje waseyathuka umtirimani waya ku Instagram no abantu banehaba indlela umuntu akhuluma ngayo maye uhlala utira wakhulumela phezulu kodwa usomshaya ngisho ne discount nyana nje ngoba nabangani yazi problem uthini ukuthi lapho umuntu usakubuke abone wena mhlawumbe uzofanele isinkwa mhlambe half wesinkwa mhlawumbe udlulofu so umuntu ukubuka kanjalo so yena mhlawumbe mayebuka uBabes wambuka ngelinye ilihlo kodwa mawubuka uBabes uhlangene nomphakathi nokutravela kwakhe nezinto asezenzile through iGqom noku-embrace kwakhe uyabona yazi price right for in fact price incane for uBabes fawile price le but ngoba sisemhlabeni abantu abangazwani nokhokha sesishaya le price right ayike kunama promotions kubona kwiBlack Panther mfethu uyabona nabo Kendrick Lamar abasponele so indaba abantu basemzansi bahluleka ukuthi basikhave ngemali encane kanje sesathatha uKendrick Lamar kune promoter ke lalele weMampintsha mfethu ecabanga ukuthi 150,000 is enough for uBabes ngamthola ngo 150 alutho nami ngiyanqaba angizwa ngo 150 ngamthola uBabes 150k ufuna ubani iyadepend ubani iblog ikwenzakalani siyacheka ngithi manje sikhuluma indaba yeGqom ukuthi legama lithi Gqom whoever come on the idea is fine but masefika kufuneka iQueen of Gqom le nice one angithi bakuthiwa Gqom iQueen of Gqom umuntu embrace iGqom yena so ezinye indaba bambhuka bamthola so laba ngamtholi asisho ukuthi konke wrong ngabo but kufuneka ba understand the situation of Babes ubeka abacategory Black Panther unkalima uzobhuka iBlacks uzoqala ubheka uBlack Panther oZakari like Kendrick Lamar usiyabona usuke uBabes yabo no uphesheya izinto zaphesheya so asinatha simkhombise inhlonipho sisi uyadansa kalali lengane yonke indawo lefiya khona landelwa abantu ulandela ingane encane yabona ngisho asimhloniphe siyabonga Mampintsha mfowethu thank you very much if remember ufuna ukubona online ukuphi mfowethu mina ngikhona nje eMampintsha yonke indawo futhi manje ngiyashisa ngikhiphe nesingile nje samaketanga so Mampintsha ku Facebook Mampintsha ku Instagram Mampintsha kulokhuzana ku Twitter ngiphetha amaketanga nje bazongibona nice one so makuthi 150,000 kuya ngudzuba Our bonza of the day is